Ronilački dnevnik ili kako je kod nas odomaćeno ronilački karnet je knjižica u kojoj vi upisujete sve vaše realizovane zarone sa ciljem da vam kasnije posluže ti upisani zaroni kao dokaz da ste ih zaista imali. Zašto će vam taj dokaz? Taj dokaz vam služi za prostu činjenicu da vi, da biste napredovali dalje i da biste prešli iz kategorije u kategoriju, jedan od osnovnih preduslova upravo jeste broj realizovanih zarona. Zašto se ovo zove kod nas i ronilački karnet? Verovatno je tužno nastaće francuske škole i francuske reči carnet de plongée, koja je zapravo u prevodu na srpski ronilački dnevnik. Kako mi volimo da odomaćimo sve strane nazive, tako se i ovdje odomaćio karnet kao naziv za nešto što je zapravo ova sveščica. Šta su drugi bitni podaci vezani za karnet? U karnetu će stajati vaši osnovni podaci, vaše ime i prezime, adresa, ali i adresa ili kontakt podaci u slučaju nesreće. Obično stoji vaša slika, vaša krvna grupa, telefon, broj pasoša, zavisnosti od toga koliko je neki karnet ili ronilački dnevnik detaljno odrađen. Zatim slede stranice sa vašim ronilačkim kvalifikacijama koje overava najčešće vaš ronilački klub, centar, bilo ko gde ste završili obuku i to je još jedna potvrda da ste vi zaista ronilac određene kategorije. I zatim slede stranice gde su zapravo upisani zaroni. Šta su osnovni podaci za jedan zaron? Najosnovniji podaci su lokacija, datum, trajanje zarona i dubina zarona. Ali, kako smo godinama usavršavali, danas imamo vrlo detaljne i šarolike ove stranice, tako da imamo u ovom karnetu i raspoloženje, i tip boce, količinu tekova, tip modela, sve neke podatke koji će nam zaista, možda osim raspoloženja, biti korisni na narednim zaronima. Kad je posebno to važno? Recimo, ronili ste u martu mesecu i sljedeći zaron vam je u junu sljedeće godine. Dolazite u centar i osoblje centra vas pita koliko vam kilograma tegova treba. Vi ne možete se setiti. Tada vam dobro dođe ova knjižica, jer ako niste menjali svoju telesnu masu, najpribližniji broj kilograma koji će vam trebati za zaron, pod uslovom da koristite identično odelo, će biti onaj koji vam je posljednje bio upisan u karnet. Osim toga, karnet je jedna divna knjiga uspomena, zato što tokom godina ti karneti nose sa sobom razne destinacije, razne doživljaje, razne opise i mogu vas podsjetiti na neke lepe stvari. Svaki upisani zaron u vašem ronilačkom dnevniku se overava. Koga može overiti? Može ga overiti vaš buddy, ali najčešće ga overava vođa zarona ili recimo sam centar u kome ronite ili neki daje master koji je tu. Samo overeni zaroni se računaju kao validni zaroni, tako da osim vašeg upisa nemojte zaboraviti da overite zaron. Verovatno se pitate, pa zar ne postoji to i u elektronskoj verziji? Da, postoji. Imamo jedan vrlo konkretan problem. U ronjenju, kao što ste već možda i znate, postoji više različitih ronilačkih asocijacija. Svaka od njih je napravila svoju aplikaciju. Ako dva ronioca različite asocijacije rone zajedno, vrlo je česta situacija da jedan drugome ne mogu da overe te zarone koji su im u aplikaciji. Zato je ovo jedna stvar koja je u svom analognom obliku ostala kao najpraktičnije rešenje i najbolje rešenje, a i realno ostavimo malo romantike u ronjenju, ne mora sve da bude na mobilnim telefonima. Ronilački dnevnik kod nas na kursu naravno dobijate u sam kurs potpuno besplatno, a može se kupiti kod kolege Vlade na sajtu Kupujem, prodajem. Link ćemo vam ostaviti negde ili u komentarima ili ispod ovog videa.